Namlong ke ini, ini kemudian apa? Namlong ke Bangka. Jadi kata itu lada dan kami bersampai. Malah sampai itu dulu robar apa juga ni. Lada gila benar. Kalau sini ada kata umum saya. Kita kalau tu contoh kalau ada ban food yang kata kanum dan tu. Nanti kamu kita problem U Chief Engineer ka State Sports Council ka Meghalaya SSCM haringkat u kontraktor bapentre ya kamadan artificial turf jong ka first ground ke SSA Stadium Polo kilakularia u presiden bat dia baro ke dekat jong ka SSA bakin shimkya bat penkloy ban maramat bat penbahalut ya baro ke benta jong ka ni kamadan ya kanela penpauda u presiden ka Shillong Sports Association uba bante dor lingdo ubadairu u MLA hakakat kendai trik jelio hadin bakaladan ka jingher le jurip ya baro ki benta jong kani kamadan batru ya ka stadium ka balong kumshi benta ban but dia ni ki kam ki badang sa ateng bat ki bampat la ban pendap ha kani ka jaka ha kani ka jingle jurip na lor uba bante dor lingdo lairan lang ru u chief engineer ka SSCM u contractor bat ki dekat nongkit kam ke SSA ki balaya tawer ya baro ki benta jong kani kamadan ban kami benia ya ka jinglong jingman ka jongka na kaliang uba bantedor ulapan pauru baka ni ka jinglet jurip ni ka joint inspection kan amkut tangha ka jingwan buddin kanre ke SSA kan sada benrap artat bat ka jingtho ya ka ba ansa asya ka sorkar Sengi kedeka sengi kaba kepang nama tajungi ru mungkin nungkit kam jongka Shillong Sports Association nama nila yo banyak one joint inspection but State Sports Council ba bibatsi hukum chief engineer but ba ming bolong kontraktor bo kontrai ni madan antara nakaliang ke jong piru play la jong kmat la rung lang ai pait lang sepo madan kaparin ka jing slab ban nila idon katukan ni dibenta ki bahaban le bah akan penbaik nomor bakum baka kamiat bah kumbari baniat kumbangi kami lenti baka drainage kan biang mendai baka thudlut bro ikamadan kita katu kami ke benta natrai habat penbaik tikani kadika ega ba bahatam bangi ila jong lekmat maka de porslap ne bangangai ba nakalian ka State Sports Council nadan lang chief engineer bikin le ke badan kam nang baka nom thut pat ngindala sedang ya ka football tournament ke jongi ane ko badan pulo iya pemerintah sini kami akan jadi tambahkan ni ketika kam kejongi nakaliang ka sen bangin haban ai jingtho ang pikembangi penbet nilai keren but nakaliang jongki kim sayo ban le ya ka estimate kanang ban pendak ya kata kata ketika jing terang ban ngin salet nakaliang jongi ban ngin like delegation grup sa chief minister bede bakan ni mangiladon ke keren hakimi kisni beladan nakaliang jongki membar bede bangsa